Sí, non quería echar a tumba, bro. Faltame protección 4 na armadura. Este tipo porque non ten un pouco de netherite, eh? Hostia, como te empujei la virgen, que fuerte estou. A ver, xa vai a usar os comandos, a ver. Xa vai a usar un pouco de creativo. É que non lle dou nada, que veña ali e ten unha esquina quieto. Sabes que... A xente que non traballa, favorecémola. A xente que non fai nada, favorecémola. Esta cama é miña xa. Quero ir para o Rainbow. Hostia! A verdad que sacaron unha foto. Bo, cancela, podes te poñer. É que é su normal, vou non matar. Puta madre. Dalle a F1 e quítase. Mano, non sei cantos fotos queredes, Entramos. Estou entrando, estou entrando. Fai unha escalerita. Xa está, xa está, xa está. Hostia, caída, chaval. Aí está, primeiro xa. Non, ainda non, era despois. Hostia, ai, ve se me... Vale, segundo, Rompí un segundo, Terceiro. Escoítame, como é? Cancela, non cuidache os frascos, non, ao final. Se vai ter o cuidado de... Ah, non vai ter o cuidado. Aí está, quedan só os que están en jaula, os que están en jaula. Déalo arriba, non vexo. Eu subo este. Eu rompi este de aquí, Queda aquel a máis. Este aquí encerrado. Estou indo. Xa estou subindo.
Xa rompí un último, parece. Ah, no, queda un aquí arriba, nadie rompiu. Non lle dei, non? Creo que lle dei. Ah, vale. Non debería de quedar ningún máis. Ah, me sí, ó, pero... Ve. Ah! Delle. Te empezado a baixar ou... Aí está, que puntería ti. Eu non miro ningún. Non baixa, mima, que pesado. Metiuse alguén. Que pillo, chaval. Aparta de mí. Xa mato eu, Unha pregunta, Adrián. Louras. Como se activa isto das físicas que usar as xocas para o dragón? Usar físicas para o dragón. Usar as xocas. Da igual, olvídalo. Era F3. No. Joder, macho. Ah, estaba así no casco, xa podía me podía montar. O dragón xa matou solo, vale, o podia dando pensando. No, morri. Un underpelsing. Tería un underpelsing, creo. Está lo arriba, non é que día. Eu non teño, todo no meu inventario. O sea, nos meus cofres. Vou vir aquí con area. ¡Viste corazón! ¡Vamos! El papá, que sale ahí. ¡Silencio! ¡Aparta! Wow, 34 niveles. Cuidado. Ahora, escuchaches. Ahora. Non me jodes, Ok. Estou vendo como aurora boreal, Merda, mirita aos ollos. Cago morribo.
Amor, posso ir pelas aretas se queres. Parte do meu cancela. É que depois pega a tua espada aqui. Tá aqui, tá aqui. É para onde está vindo. É muito. É muito tempo, é? Tá aqui o loot da anjo, já não quero colher. Vem, escolhe o loot da anjo. Pera, o que se meteu dentro? Se se meteu dentro. Se cada anda por. Estou indo música. Um Enderman com mochila, Adrián, mata. Não, que estás como estás aqui a molado. Olhaste muita música, tío. Hostia, mira como corro! Que tirado, que poder isto. Joder, a velocidad tengo. Cago, Dios. Caleu. Oh. Este é... Logo o prestinto. Papá, papá. É, deu tchau, estou comendo. Estás muito chão? Por um pouco mais? Podias? Ainda podes ir, é? Parece pouco. A mim parece-me o suficiente para banear-te do servidor. Eu estou fazendo umas escaleiras, sabes? Porque eu penso nos demais. Ah, pero a mí eso da igual, estaba siendo ti solo, eh. Eu os outros veño. Só estamos a ti. Tony non ve. Ah, vale, vai. Hostia, cuidado, eh. Vai a respawn, eh. Non te movas, eh. Cando entra non te movas, eh. Xa, hai que ter box, eh. Aquí non teño nada, hostia. Buah, menos mal que ten terra aquí. Que aproveitas. Claro. Eu construyo e pedí máis todo para cara onde? De frente? Esperad, que me pica un ollo. Tres, dos, un. O Slenderman no. O Shulker sí. O Shulker sí, o Slenderman no.
cabrão, eu não tenho. Tira-me o bloco só. Me quedan 10. 13, vale, va. Te puto paso. Primeiro se me deu para mim. Aí aqui? Para aquela? Logo. Não te gusta esta? Tchau, pero es que atrás hay más. Ti tens feito blocos para chegar ali? Vale, provamos para lá. Tony vai full diamante. E nedrito e hóstias. Diamante, como se fazia antes. Ah, pero gosto deste totem. Dá-me blocos. De que grau? Ah, já fiz. Sim. Ok. Pensei que me deram um lagazo a queira, chaval. Eu vexo moito mellor, e máis vexo unha aurora boreal por aí, por o horizonte. Por o que te linko. Xa estou. Esta é a fruta, eh? Esta é o que dá a fruta para escapar da cárcel, chavales. Agora xa a podo ter. Cancela, agora xa a podo ter. Ai, por que vai dos por mim? Para escapar da cárcel. É que teño. Estou matando 2 anos que vinham por mim, espera. Pero como que 3, oh, cato. Já sei se vêm por ti, se vêm por mim. Porque pá, por ti eu venho por mim. Grande sério, calabata. O jogo lhe parei a um que nem estava a fazer nada. Ouvi mal. Eu que jet storage. Pero como ele só está a ver do lado do braço. Oh, ouça que voz. Tá, não eu levei. Primos. Nope.
non fas trampa rientra. Questo vai por tonecho. É o que tentavas, pero non permite. Estes dous van por ti. O sea, van, os que quedan van por ti todos, Así que mal non. Ah, esto non por mí. Está pegado. Pon o escudo, protege todo. Já puxe. Antes, tenho 3, toletes. Rápido. Sí, 3. Joder, pensé, debe ser que alguien vamos, que aos putos, se vai por nós. Mira, me cago en Cristo. Deixa un 19 de percha. Por fin. Que quedou? Eu xe, coño luta, coño calabar. Xa acabei eu. Por aí. Móvete. No, non temos auga. Eu que puxen collina. Pa aquí non debes de estar, debes estar pa logo. Ah, no, pero eu probei no outro lado, non aquí. Ou non? Non, probei aquí, Non, é saltei. Ou non... Non, a mí non me chegou proba. A gente ten que probar, cancélate. Mira quen ten que probar. Mira quen ten que probar. Hostia, mira o Enderman. Pero eu cedo a miña. Mano, imos, que teño que construir. Non vai nadie, non? Vale. Pígame un... Ai. Podes tirar a Enderpell, É que eu estou carregado de Enderpells.
levo 20. Levo 20 pola escabechina que fixe. Pola escabechina. Entramos, que o colla que descubres e tal. Mintando, mete. Pero non ten barco. Pois non me vexo. Ah, pois non me cargou, non me cargou. Vale, non é a mí que me contes cousas. Pois, corre, veña. Colle. Buah, pero teño que construir zigzag, Quen falou antes? José, non foi? Literalmente nada. O problema foi Anxo que que houve que dar calabazas para que non matase e ainda así morreu. E a miña calabaza para que os Enderman non lle pegasen e ainda así morreu por eles. Entón anime de matalo comía. O que chinxe, Cacela, ao final matámoslo o mesmo do outro servidor. O de antes. Tío, así. Sí. Adrián. Subimos todos, ¿o qué? Están hechos para matar, hijo de puta. Viste como fai? Os xultos. Escoita, para onde está o barco, cabros? Ah, ali, coño. Ah, vale. Mirando. Hai 4 xultos arriba, pero xa me está disparando. Estou levitando no máis allá, bro. Que? Con o Enderpearl non morres. Quero fazer un water. Vale, cheguei. Sí, estou no vendo. Sabe Dios onde está o gato lecho? Déixame coller ese mío para que me dé o lobo. Ok, vale. Hijo de puta. Porque yo os diseños de armadura si hai, ¿no? No da dereita hai loot tamén, non? Ou non hai? Joder, mira a cara. Mira a cara. Claro que non é barco.
Hai que ter toque de seda ou é picar a xeta? É que eu non teño toque de seda, entonces. Non, estou subindo. Non sei por qué, gracias. Bueno. Canto pagas, Tony? Estou subindo. Merda, este bicho este non. A vos. Sí, sí que che dá. Foi con colleches estes pantalones a espada. Poción de curación. Aquí. Eu usei no server pasado. Sí, porque yo, como tú eres xogando solo. Saltar e volar. Sí. ¿Qué? Vale, pues váyate con eles. Pero... A que non sei como explicarche. Eu xa estou usando. É de doble espacio. E despois xa tira o seu cuento. Porque morres. En plan, saltas doble espacio. Saltas para baixo do barco, por exemplo. No, hostia, paras de volar se te estampas contra algo como fixen agora. Estámpate contra o sol. Vale, se encontramos unhas chaves patanetes, como facemos? Se encontramos unhas patanetes, como facemos para levarlas? Temos que estando nele. Pois eu encontrei unha, vou mirar se ten barco. Non ten barco. É só a cidade. E pois resulta que creo que sí. Vou buscar, Ah, no, teño atracción e empalamiento. Ni idea. Hostia, que hai loot.
Empecé outra foi Repoblar Águila Acuática. Bater, montura, maldición de desaparición. Ni idea. Pois eu estou en 3000 menos 1537. O sea, do arco tiríame para a dereita. Sí. Sí. E encontrei unha pero non tiña barco. Tiña bastante boludo. Aí, cos. No. O único que me preocupa é por se me rompe no aire. Despois. Pois a mí non tanto. Cando vas caer cambia pola pechera. Pero no aire dixo cando ves que tu vas chocar, cabrón. Sí, home, ou contra un árbol ou... Bueno, un árbol, unha merda destas frutas. Outro portal, Ou non marcar? Sí. Pero o importante é coller un. Oh! Oh! No! Pegoume un Enderman. Pegoume un Enderman. Que medo ganei. No, no, no. Non morri porque no, Dios non quixo. É porque fixen un cizaco. Eu se tiña medo, me cago en Dios. Mi madre morreu os dous. Pois que non chova. Non me jodas, o barco está no... O barco está encima do vacío, calquera vai aí. Que me está pegando? Ah, un chulo que este, só que susto. Au. Xa, pero ahora... Sabes que era o problema? Que ahora... Adrián teníamos que fazer TP, non? A nosas casas, porque sobre non estamos. Estou raspado.
Que hora ven sendo? As 11 xa. Sí, sí, sí. Sí. Reparación e repetibilidad. Tamén. A faz a granja do Sandro, podes pensar. Non te mirei, desgraciado, non te mirei. Salta a todas. Canto? Ah, então, está cerquísimo, va, da... Estou nun enfrentamento directo con un N. Non sei, dixenche. Como máis paura. Vale, xa se li. Uf! Respiro. É que está a ser FK, non fai nada. Salín, por fin. Estou metendo ao rimbo. Non me interesa isto. Bueno. Por mí hasta aquí,
Está aquí xa.